Idemo Jano, sretno. Palio je štap, ostala je bez rukavice i štapa. Pek. A ovo je nevjerojatno. Pazite, ona bez štitnika i bez rukavice udara po kolcima, to je... 1.52, 1.52 bez štapa. Ovo je čudo. Gore bengalke ovdje u stazu. Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić bez štapa. Ne samo da je to nemoguće, nego to boli. To strahovito boli lupati u ove kolce. Nevjerojatan nastup. Dame i gospodo, cijenjeni gledatelji, Janica Kostelić 1.90. Ovo je nevjerojatno. Bez štapa, pogledajte što je napravila sada i vjerojatno... Povredila ruku, sigurno, sigurno, to su udarci. 100%, ali ovo je njezina vožnja za Zagreb. To sigurno mora biti povreda ruke, jer je to 30 puta, 30 najmanje udaraca u ruku. Hvala što nas pratite. Kliknite subscribe da biste bili u toku sa našim najnovijim snimcima. Obavezno ostavite komentar i kažite nam zašto vam se snimak dopada ili ne dopada.